kuleli thuba sizolinika ingudlungudlu bifakaze ngomkhulu wami ilanga kuzokuba bakhokheli bese lodwa lanele nisile nididelana inkosi imbusise. Amen. Oh ingwe. Uthombo wezibele empompozelaki mina wemthombo owezibele empompozelaki Mkhulu Shembe, ngiyakhetha uNyazi lwezulu. Ngingumkhokheli umntwana wasempophomeni yezulu kwesakwamthetho. Amen. Ngisukuma nokuzibongela uNkulunkulu wabantu. Ukuma kwami nje baba kule ndawo. Njengoba ngithi mthombo wezibele nje impompozela kimi umthandazo. Isho njalo inkosi ilanga ithi izihlayelo zayikhazi umthandazo uthi khona ezokwenama khona ezosizi ithi ungahlabeleli nomi kanjani ngoba uNkulunkulu sosela elalela umthandazo wakho njengalesi jiwele silawo lwezulu nje uzungiphule akusona sokudlala mase ucela ukuhamba uthi hawukela umoya wami uthi kwakusho isilwane sesidlekile sekusele ithambo sase simemeza ubhombele selwe sathi dlawo lezulu usingephule sekushile sekubanele kusho ukuthi ke naye ungakafiki lapho safuna ukuphila akulona igama ongenama ngalo lelo Anazaretha amahle ngithi ngisuma nokuzibongela mina ngingumntwana okhulele esandleni selanga imiyalo eminingi mina ngitholanga kubazali bami ngathi ngibheka ngase ngibhekele esandleni selanga imiyalo eminingi ngangiphethwe yilona ilanga Anazaretha amahle ngithi ngibonga uShembe indaba zelanga angazi zisuka phansi mina ngimncane ukuze kwena manje kodwa ngizothi nje angazathi mhlambe ngazeya Anazaretha amahle ilanga ngilibonile emzini lapha sengikakhe ingxole isithupha kungakheki ngalibona ilanga kuduma izulu laphuma ilanga lapha efodweni lalinqaka izulu libomvu inhlansi iza ekhaya iza isizofika ivuthele endlini kodwa laphuma lapha kade ngisathi nje ngithi ngifuna ukulala ngilibona lihlomela izulu kungelikhulu kakhulu kodwa nje kwakhona umuntu othi msulalo ubheke enzansi nje komuntu ofile kanti nje kuzongena ingonyama Anazaretha amahle yangena lento eyinhlansi ebomvu evutha umlilo laphuma ilanga kuleli ifoto leli ekwathi makuthiwa enhlangakazi asiwathenge lamafoto kuze abe sivikelo sethu ngabuka mina njengobantwana ngathi iyiphepha kanti Anazaretha amahle indaba enkulu
lapho manje ilanga linjengoba linjalo la inqaka lembokodo la ikhipha ngewindi lathi mabetha abantwana lapho ekhanda kuhlakazekile mangathi akuhlakazekile nami ngoba ngangilizwe ikhanda lihlakazekile Manazaretha amahle kwaphinda ngihleli nomntwana khona kulelo nxiwa baba kuyashisa kulela nxiwa kodwa lwathi uthi ngolenkosazane ngihlale bulukhuni khona kuyashisa noma ngilele ngiphuphe nje engathi mina kangikho kodwa ke wena Sembe ngoba wathi angihlale khona usungakhelela inxwa lesithupha ngingenalo ngingahlali kulamanxiwa ngihleli kulona iminyakani siminingi ngicela ukuhlala futhi Nkosi yamakhosi sengithola umntwana engangimcele khona lapha enyangeni ezulu yase esuka ilanga seliyokhuluma komunye umuntu uthi cha abantwana yobathola kanje sengimtholile umntwana oqala kulabo bantwana wavele waphenduka ikhanda leli njena ngathi uphethwe umkhuhlane labukala ngasemuva intshebe yakhe nje ngabe yamila la ngasemuva labuka ngasemuva ngathi nami ngithathe inyathelo njengabantu phela ukuthi umntwana egulela umntwana uyahamba kwaba khona izwe lingifice endleleni nje lithi uyakubani wamdalayo ngabe sengiphenduka Nkosi yamakhosi ngabuyela ekhaya ngase ngilithatha lesihlabelelo awu Manazaretha ngicela niphathe kahle ihlabelelo akuyona into yokudlala noma ngabe uyasibeka mbeka ngesizotha njoba uthi uyahlonipha uhlonipha lo sesihlalweni ngoba uye Manazaretha amahle ungabi into yakho yokudlala noma ngabe uphumngani wakho umnikeza imali ubeke phezulu kwaso Manazaretha amahle akusona isihlabelelo amakhosi lawa ongoba uzokushiya kuthiwe mangabe useyinsukwini zakho ungasithinti ngoba phela ubaba lo obaba laba baphambi kwethu Manazaretha amahle ngasithatha isihlabelelo sengidelile ukwazi kwami ukuthi angisenako yalapho ngase ngisithatha sengisibeka lapha kufanele ngabe ubuso bubheka khona ngathi Nkosi lo mntwana ngampho wena kuzohlekwa wena Nkosi ukuthi wena unikeza abantu into enjengoba ngangasazi ukuthi uzobuya phenduka ubuso bakhe bheke phambili ngavela ngalala ngaflathela ngabheka lena ngoba ngase ngimnikeza umnikazo wakhe Manazaretha amahle kwathi ukuphenduka phela ulala uphenduka ngathi ngiphenduka yasibhekile ilanga lamalanga eselibheke kanje ayibonga Nkosi khulile lo mntwana namhlanje oyinsizwa engimbongela khona ngoba usaguqena lapha phakathi waleli tempele usakwazi Nkosi ukuthi uShembe ngiyazi ukuthi nalabo abafowabo Nkosi yami abasahambela lapha ngaphandle uzongibuyisela bona wena nabo bafike lapha ngoba ngumsebenzi wakho Nkosi yamakhosi anginawo namandla nje ukuthi ngikhulume kakhulu ngendlela baba engiyibone ngolwesithathu mhla ka8 Nkosi yamakhosi umkhulu Shembe ngisasaba ukusukuma nje ngeke ngangasukuma ngoba mangisukuma ngibona ukuthi ngizokuwa baba ngolwesibili ngalala ngingaphuzile kodwa kwasangidakiwe ngingazi ukuthi kwenze njani awungakubona Nkosi yamakhosi nasi isihlabelelo ngathi ngiyavuka ngithi vuka nathi ngo4 Nkosi yamakhosi awufaba Shembe ungasuki kimi noma ngihleli noma ngihamba noma ngenzani Shembe ungasuki kimi kulowa muzi nakulela tempele engililona ngicela Nkosi asephambeni ungigqoke ube yikho konke engikuphethe busuwenza ngikholwe ke kodwa ngoba kwamanje nje angakholwa ukuthi mina ngiyaphila ngendlela engibone ngayo ngolwesithathu Manazaretha amahle njoba ngikhuluma ngalesihlabelelo nje ngavuka kabili ngabathe evuka nathi ngathi ngithi kwathiwa phansi wena ngabathe ngithi kwathiwa phansi wena ngase ngithatha lesihlabelelo ngacabanga umsebenzi kaShembe ngathi Nkosi anginqabile kodwa makwenzeka lokhu ngicela ungilindele abantwana engizobamemeza manje ngingathi ngizobamemeza ngani nefoni lapha yayingekho i-airtime ngathi ngayithatha isihlabelelo Manazaretha amahle ngasibeka lapha kwakhuphwa wona lento ngingazi ukuthi kwakuntoni ngoba phela ngikaze ngife
kodwa ngangizwa ukuthi kuza kabi Manazaretha amahle ngase ngibamba ukuthi inkosi anqabile abakwethu sebehambile kodwa ngiphethe umsebenzi wakho kuhle ngikhulume nje nakanye ngase ngisithatha lehlalo sengilala sengisilindela ngase ngiyidonsa ngoba umqondo uphelele kodwa nje hayi ngifeyilile nje mina kuzo zonke into engingazenza Manazaretha amahle ngase ngithatha ifoni ngiyangazi ngiyidobozana ngoba phela benginayo airtime kanti umkhokheli omunye ebesenza nawo umsebenzi wakho Nyazi lwezulu ubonile ukuthi bengifona ngibafonela kakhulu wase ngifakela i-airtime ka150 Manazaretha ngicela umbusise lo mkhokheli baba ubabusise nabo Nkosi yamakhosi ngathi mase ngithi nje ngithi ngiyakufona kwafika amantombazana amabili babe ngawafonelayo amakhosikazi nje bangithi amantombazane baba azange asho lutho afike yangishekshukela kushukela hayi ukahle okwesibili babiza amanzi lawo engawacabanga ngamina asohlala sinawo amanzi Manazaretha amahle sinazo izikhali zethu Manazaretha amahle lezi ingane zafike zabiza amanzi zaseyithatha u14 bathi bazongibopha ngathi nizongibopha phi ngoba kubuhlungu ndawo yini enizoyibopha kumina kodwa bawuheza njengomhlonipho bawuthi ngaqala ngakuzwa ukuthi angivuke bathatha ithawula balicwilisa balibeka la emahlombe lapho kuvutha umlilo awusuyacisha umlilo Nkosi yamakhosi baba uNkulunkulu wena uphinde ungibheke njalo engisho ukuthi ke Manazaretha ziningi indaba zelanga lo phambi kwethu yilona ilanga ningasho ukuthi sengikhulume ngomunye kodwa yini ilanga lese umoya kuphela thina esilokusithi ululoya iloyana izinto ezenziwe uNyazi lwezulu ezenziwe ilanga zenziwa inyanga yezulu konke akukho kuhamba ecelene ngisukuma nokuzibonga la Nkosi yamakhosi ume ngakimi imhlawo Nkosi usene kuzwile Nkosi mina ngedwe ebuhleni bamaNazaretha batwana bakaNkulunkulu ngithi akungahlali phansi angikhulume ngenkosi ilanga abathi akhulume ngalo ngingumkhokheli wasesimamisa owaphuma emzini wasenkanyezini kwakusemziphathe khona ngase ngiba esimamisa kwaMakhasa ngithi angisukume ngoba umkhulu umsebenzi ilanga elasenzela wona endaweni yakithi kwaMakhasa kwathi makuganwa inkosi yakwaMakhasa wahamba ubaba wakhona wayewacela ukuthi ucela ilanga limphe inkosazana yalo ukuba izokwakha umuzi wakwaMakhasa ngempela kube njalo yatholakala isalwa inkosikazi ekwathiwa kuyo izothola abantwana abane abezukudlula umfana uzoba yedwa osala lenkosi ekhona ngibonga kakhulu ukuthi ilanga lamalanga lasipha uNkulunkulu ukuthi kwathi mhla igula lenkosi ekhona ngangena khona ngehlahla ngimemeza lo uNkulunkulu okuthiwa ilanga ngoba inkosi yakwaMakhasa yahamba yacela ukuthi icela inkosazana yala ekhaya yakwaNhlanzi ukuthi ayiye enkosini endodaneni yayo ngempela yatholakala inkosazana yalapha ekhaya okuthiwa uKhetha yathola futhi nabatana abane kwangamantombazana amabili nabafana ababili le nkosi eniyibona kho lapha yakwaGumede leni ephakeme eqatha yathi uma igula maNazaretha ngakhumbula amazwi yelanga ngangena khona wawungathi khona okungiphusha ngaxosha uma sengidungulele kumakoti wayo
ngaphuma phandle ngamemeza ngathi la ngokubukuphi ngathi idalo zala ikhaya ukuphi ngabiza uanti wami osala lenkosi ngathi ukuphi weManazareth babuyela bafike bamtshena esibhedlela ukuthi umkhokheli ufike washaya izindlu zasekhaya ngenduku yomlahlankosi angiyazanga ukuthi ngayithola kanjani ngayishaya Nazareth yavuka inkosi yakwaMakhasa ekhona ngithi ke angibabaze ubukhulu kokubela ngobe ngabatwana abatholakala kuye bawucela uanti engenabo abatwana watholakala owashadiswa futhi ilapho bakwaShembe owayombeka uShembe emsini kwaMakhasa kungakho sithokoza ukuthi uNkulunkulu ilanga lamalanga linguNkulunkulu koNkulunkulu silibonile emzini wasemziphathe inkosikazi ilindile yalunywa ihabosha kwathiwa yesibhedlele kwathiwa lutho yathi inkosikazi ngeke ngize ngiye likhona ilanga hamba niyongibikela kulo ihabosha ke uyanqanyula umuntu uma elunywe yilo kodwa lapha ni kwanele ukuhanjwa kwayibikwa elangeni emzini wasefameni yabe siyaphila lenkosikazi yakwaMkhabela namanje ayisekho kodwa abantwana bakhona bayalandela sabonga kakhulu ukuthi uShembe sambona lapho ukuthi uNkulunkulu saphinde sambona kwaMakhasa ukuthi uShembe uNkulunkulu noma bazoganisa abakwaShembe yakhipha into yakwaMayisa imoto eziningi amabhasi amaningi ayoganisa indodakazi yayo kwaGumede yafike abathola abatwana ngakho siyambonga uShembe siyalubonga uNkulunkulu ilanga lamalanga ngobe nasemndenini wakithi ngingumamyeni mina ngithi ukhona umkhokheli owayekhona angabatholi futhi nabatwana kodwa kwahamba kwabika angavumi futhi ukukholwa wayithi mayithi wakuya esontweni aphume athatha inkukhu yakhe ayodayisa kodwa abatwana ngenabo abathole behamba kwase kuyahanjwa kuyiwa elangeni yafika yabathola abatwana bakhona noma sebehambile kusele oyedwa oyinkosazana oyintombazana eganile kwabukhosini nawe yaphuma kahle futhi ngoba kwakukhona ilanga lamalanga maNazareth elalithambisa senze konke esikubonakho yayithi mayifika emzini wasemziphathe ihambe iyolinda ifike ebusuku uma ifika ebusuku kuyolindwa yonke indawo ukulindwa yonke indawo sokuhlokoma ihlathi singento yasezulwini maNazareth imoto ziyindlala kodwa ngaloNkulunkulu imoto ziyatholakala manje seyichithiwe zayiphethwe ngebhala ichithwa yayihlala phesheya komfula umbonjana ingasekho imoto silinde imoto eyodwa kodwa yayingenayo inhliziyo yokudima yayishaya umgidi khona lapha ehlathini bawushaya siushaya umgidi kunukuyihlahla kodwa ngoba uNkulunkulu wayenguNkulunkulu woNkulunkulu kwakuba njalo azaphuma ngesikhathi sakhe ahambe ashiye ingilozi enhle emzini wasemziphathe njobe sasikhiphile wasikhipha imizi kababa siyinqwaba maNazareth ilanga lamalanga laluNkulunkulu namanje lilethe imilibo kuthiwa kunaba umnibo kukhona ikhuzu siyabona uma kungena inkosi kube njalo kungena inkosi kube njalo sithi ke isekhona inkosi yamakhosi ilanga lamalanga sisalibona maNazareth ngobe siyabona izithombe ezimilakho ayikaze ishintshe kuseyilo ilanga lamalanga ushintsha igama kuphela siyambonga uNkulunkulu siyanibonga unyazi lwezulu sibonga ukukhanya kwasezulwini maNazareth ezulu awu sikhona kwaMakhasa awu sididile siyadudula sithi hayi ayingeni inkosi yasezulwini unyazi lwezulu inkosi amen Amen.
Lona ukhulumayo iy'ntaba zeGoli umkhokheli wasenduna phakathi ithempela khona laqanjwa inyanga yezulu nami ngiphakama nokubonga maNkulunkulu esithola sekubuyile lolu bhubhane kade lidlule engangikanye nababa sekha abanye abakhokheli kodwa mina ngaba nethemba lokubalela ngayo ebuhleni ngase ngaba khona engangibashiye emva bahamba abafowethu ngiyacela-ke uNkulunkulu ukuthi ma besathanda ngibe khona kalokhu engiphilise njalo unyazi lwezulu bathi bethi abantu abamhamba mami esibhedlela ngathi cha khona isibhedlela ebuhleni khona unyazi nempela ngafike ngabika uNkulunkulu kuthiwa noma kuthiwa singakhulumi ungakubonke sokhuluma ngathi baba ngiyagula wathi ubaba uphethwe yini ngathi baba ngakhomba wathi ubaba uguga wesugugile wena ngase ngithula ngase ngithi cha baba kulungi abe ngaphindela wasethi thatha amafutha namanzi la ngempela ngathatha amafutha namanzi napho ke ngiguqile phambi kwakho uguqa abadele ngisakhe ngokuphiliswa uwe baba manje baba uthi asikhulume ngoNkulunkulu ilanga ngelinye ilanga banazaletha amahle kwakunikelwa eJudiya kwasefika inkosikazi iphethe usheleni inkosikazi nayiphethe usheleni kanti idayise ngenyama yesilwane kwasekuthi makuphela yasithi inkosi wemshumayeli wathi baba wathi uzothatha le mali ithi le mali lapha ifuni le mali ehlelayo ikhetha phakathi weningi imali asazi noma uyabona ukuthi ubalo phambi kwethu wayikhetha umshumayeli wamkhomba usheni wawuthanda wathamba uyilahla ngaphandle le mali lapha ithi ayifuni le mali lo mama udayise ngenyama yengulube uyimemeza uba washo njalo nawe ubaba nempela kuyalathwa lo mali kwathi ngenye ilanga wangena emgidini baba wathi gida ngemisa wasengena entombini yakwaShoba eduze kwayo intombazane ke futhi yayishaya uvalo ngoba phela bayasabeka labantu intombazane sithothobala washaya ngewisa apha esifubeni wathi ugida kanjani batwana wasezulwini wathi ngenye ilanga batwana wasezulwini wasememeza esemzini ephakameni wathi manazaletha agwelela ekhaya yaba sicala ngaka ngiphini ngicela nixoxane lonke ngoba ngifuna ukunishaya ngempiphindiwe ngifuna nifike la nonke bonke abantu abahlala ekhaya baphelele basebephelela obaba nomama wasethi aniphelele khona ongekho wasebethi hayi ongekho umfana kwaMadlobo wasethi ngibizeni la nyamfuna ngoba khona engifuna ukuyenza ngifuna ukunishaya ngempiphindiwe la ngempela yena wayengane kunalaba abanye laba abanye kamadoda akama kahle agqoka kahle ngoba aya uNkulunkulu mase befika lo mfana naye sefika wasethi mfana kaMadlobo wathi baba wathi lalela la wena uzoba umvangeli phakathi kwalaba abantu athi madoda hawu ubaba wenzani ingane ngaka eseshilo ushilo uthi uyambeka uyamgcoba nempela lo mvangeli yena kade eqhide namathempo lonke ehambe egcoba nale nguna phakathi ngiyagcotshwa uMadloba ethi uNkulunkulu batwana sesizweni imisebenzi ke leyo yelanga siyabonga ke uNkulunkulu mayisipha amandla ukuthi sifike embhobheni sicela nje ukuphila baba uselaphe ngoba siyakuthanda nyazi lezulu akekho omnye uNkulunkulu esinayo kodwa nje sicela usiyale baba sonke asihloniphani baba asihloniphani thina abagcotshwa asihloniphani baba asihloniphani ngiyacela ke uNkulunkulu ukuthi nami ngibahloniphe abagcotshwa nabo bangihloniphe ngizonitshela ngelilanga ukuthi kwenzekani angeke ngiyeka ngoba ukhona umhlumela ongayizwa kahle ngathi thina abakhokheli ngidala mina ekhokhelini ngagcotshwa inyanga ezihlala esihlalweni ngoganga ingane la esontweni uze ngakhuluma kabi baba ngicentethele ngathi zokushaya nezami insizwe ngeke zibiyeke ngase ngibona ukuthi uyathamba ngoba usezwe ezinye insizwe ngitshela uNkulunkulu njalo ukuthi asihlonishwe bashumala isihlonipheni asake mongathi asakephi ithi inkosi ngenye ilanga mase bengibulala abakhokheli ngangigqosa lezingoma ngagqosa inyanga ezulu anothatha lezi phika ningimboze emahlweni yini ingane zingasihloniphi sizathu ngiyama lapho kulondawo angikho kulondawo kodwa ngitshela ubaba ukuthi ubaba akasipha amandla okunqoba impi asingathi ma indoda sePhalamende ifaka impembi nathi sibe nempembi ngaphakathi ngoba silandela uNkulunkulu asilandeli umuntu
Sikuthola singaka lapha sizile akekho umuntu ozekona size kubaba size kushemba sizonyazini. Sizothi uNkulunkulu akasibheka asithande siphefumule sikhule sibheka nabantwana bethu. Ngoba nathi siyagcotshwa inkosi nje asasingazi ukuthi sizogcotshwa njengalabo sekahlabe baba yasigcoba ke thina inkosi yathi bakhokhela anona laphi kwami ngoba amadoda afuna ukungibulala. Nempela ke inkosi yami silele phezu kwakhe ngoba nangu khona sengizoyigama lokugcina ithi uthingo lokwathiya bakhokhela ngizoyikhokha imbengi yomile lapha akuyona imbengi yomileyo lapha akiyo akho ndoda engasondela lapha ngisho kuthiwa ingakanani ngisho eParliament ekusondele lapha khona umlilo lapha yana kunomlilo onzima kabi ade kugama ngayo baba ngelinye ilanga ke baqala sezwini ithi inkosi batabami sengikhokha isikhwama ke mina ebhasini uthe ebusuku ngangidelele uthi wena ukulifaka ifodwe lapho engikhona ngedwa ngithi nakhaba bazi ngifaka idovu kulifuni sasuvaliwe umhlangano ebuhleni sizohamba nomama bakwaMthetho hayi nangempela ngacinga ifodwe ngalithola ngahamba nalo ifodwe ngangena ebhasini iphumele ngafika ngehlohlwe ngasathatha edudini iphethe iminikelo yabafana belusayo edudini isikhwama vele ngasinika ingane asiya khona lapha ebhasini lesikhwama leli fodwe liphakathi lelanga lamalanga hawu ithi isikhwama ingane ayisasibona isikhwama isibhekene isikhwama sahamba nephulumende safika eshore bathe eshore isikhwama sedlula sashaya telescope bathi isikhwama kwakhona into ayikhuluma phakathi ethi mina ngwasejudiya kodwa zange bavule azange futhi bathathe lutho abantwana bakaNkulunkulu imisebenzi ke yelanga eyayenza ke kimi ngikhona emhlabeni ngiyacela ke nami ngizokuyeka okuningi ngishaka izulu ngezinto zonke mina ngibuya kude ngoba ungibona kodwa unicabanga ukuthi ngizomshaya untaba segoli uzoshaya abantu mina nantu unyazi likhona mangahamba manje ngotela unyazi ningabhubha phela ngoba umlilo loyana sibadala masingaka siwazi ukushaba zingane sizele sinensizwe azange uzoqhatha isonto futhi sazokholwa thina sezesampunga mina ngafika la ekhaya nginento ezimnyama namhlanje zimhlophe aze ngikhethe enicala la ekhaya ngisho nomkhokhelo omunye nje akaze nje kuthiwe awuthatha ukuthi ubuthini intaba zegoli cha bathi nabebizwa bese ngiphuma ngiyale nesicephu sami ngoba ngibalekela inkulumo abantwana basezulwini ngiyacela uNkulunkulu ukuthi angibheka ngithanda sengingedwa endlini ukuthi bese bonke abakwethu ngasala ngathi ngifumane kuvale ngehlahla lapha engivala khona ngicela nje ubaba angibuyisele ingane zami emahlathini zibuyelane zonke abantwana basezulwini ngicela uNkulunkulu inkosi ngibusise ngikuzwele BaManazaretha unyazi lwezulu amen. Bantwana bahle basezulwini lo okhulumayo umkhokheli uMamngomezulu ithempeli kusethembeni kamhlaba uyalingana amen. BaManazaretha amahle asezulwini kuthiwa sikhulume ngesikhumbuzo sikaBaba ilanga lamalanga. Imsebenzi ke bangcwele efunekayo ukuthi ngoba sasikhona ngesikhathi sikaBaba ilanga lamalanga sasibona uBaba enzani. Manazaretha amahle mina ngizale ngikwavuma.
bamngomezulu kodwa ubaba wayethi masuka ePhakameni aye kwaMngomezulu lapha kwakunethempeli khona maNazaretha amahle asezwini wathi afikile ngomunye unyaka afikile eNgwavuma wahlala maNazaretha amahle kwaba ngumhlangano kwaba kuhle kwakukhona ke uanti wami uMamngomezulu lo anti wayiphila nje angenalutho kodwa kwathi ngelinye ilanga wezwa wathi uphethwe ikhanda nje wajuluka ajika amehlo ababovu angabe imhlophe wagula kwenze njani angazi ngoba lo mzimba ubuhlungu likhona njalo ilanga lamalanga cha ke bangcwele basezulwini sithi mhlawumbe uyagula umkhuhlane kuthe ngakusasa waba ngcono ubaba wasezophuma ahamba phindele ePhakameni uthaphumile ubaba maNazaretha amahle asezulwini aphindela ePhakameni wasale kwambamba ngamandla ke manje uanti wagula wangasakwazi nokunyakaza nokukhuluma kodwa ke maNazaretha amahle asezulwini uthi ke yena ke sase siyahamba babikela umshumayeli sekubi lapha kuMamngomezulu wase umshumayeli wathatha umNazaretha ngoba sikhule phela ngokuthandazelwa maNazaretha amahle asezulwini namhlanje kwakukushothi kwakungileso sikhathi ngakwathiwa akayise sibhedlela kodwa kwakungenjalo wawuthi mawugula nje uthandazelwe noma uhamba uyolinda ethempelini uzosinda abantwana bakhe basesijini wathi ke asahambile ubaba wase kumbamba kakhulu anti wangasakwazi nokwenzani amehlo akhalinye embisi abovu onke wase uyeza umshumayeli atsheliwe wezwa wangena endlini wayelele endlini esonto anti wathi wasethi nathi asambe siyohlabelela sahamba ke bantwana bahle basezulu wangena umshumayeli wathatha ingubo sathandaza ngase siyahlabelela wasemthandazela izwi ke bantwana bahle basezulwini wanyakaza wathi asemthule nje ukuthi eyithese kubi kakhulu wathi mamthandazela maNazaretha amahle asezulwini ahlabelela ubaba wethu osezulwini maliphathe ngobungcwele igama lakho bantwana bahle basezulwini uanti wanyakaza wasekhuluma wathi hayi yithi sithunyiwe thina la ngoba silapha nje kuthiwa simlande walisho ke igama lezilwane zasho ukuthi zithunywe ubani kuthiwa zathunywa bathumulo lendoda yathuma izilwane zakhe zokuqala zaya ngesikhathi athi uphethwe ikhanda nje kubuhlungu amehlo asekhona ubaba uthe mase phinde isibili uthe mathe afika maNazaretha amahle asezulwini izilwane lezi zokuqala kuthi hambani nimthathe nibuye naye izilwane zafika abantwana bahle basezulwini kukhona ilanga lamalanga azizange zimuke naye zamshiya abantwana bahle basezulwini zabuza wabuza ubaba ukuthi nizofunani nimyisaphi sithunyiwe ukuthi asizomthatha sambe naye namhla wathi baba ilanga lamalanga cha zaphindela lezilwane kuthiwa zaphindele emuva lezilwane wasethi hayi mina anikwazi mina ngithuma lezi ke manje ngizazi ukuthi ngempela izona ke manje bantwana bahle basezulwini zahamba kuthiwa zithi mase ikhuluma lapha kuanti zithi sihlangane naye uShembe endleleni asaphindele ePhakameni zona ziza ngalele zizomlanda uanti wakho wathi mathandazela bebantwana bahle wathi hayi asazi ukuthi kanti lo Shembe unjani ngoba sihlangane naye endleleni ahamba kodwa manje naku siyamfica futhi lapha ukhona kanti unjani ngoba phela besikuthiwa sizomthatha ayisekho manje le umthatha siyamshiya ngoba uShembe uthi sizofuna simisa apho umuntu wakhe
zaphindela nazo emuva abantwana abahle basezwini zamshiya uanti simanga nje sika baba ilanga lamalanga lisho ukuthi hayibo nimlisapho umntwana wami bazamshiya izwane zahamba ngisho ukuthi ke sibabaza ubukhulu obunjalo ubelanga lamalanga manazethu amahle ukuthi ushembe uNkulunkulu mayibonge inkosi awungasho ukuthi ngoba uhambile kulungile ngizosala ngenze into engiyithandayo ushembe noma hambile ukhona manazethu amahle uyasala uhlala khona noma nini ngisho ukuthi ke nami bantwana abahle ngibonga leyo ndaba enjalo ukuthi uanti waphila aphiswa ubaba ilanga lamalanga bamthumelela izilwane ukuthi azizomlanda zimbulale kodwa ushembe wenqaba naye waphila manazethu amahle asezulwini nami ngizokuma lapho inkosi ibusise ngizwile amen Ujehova awubambe ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha lo khulumayo umkhokheli waseMpumalanga uMahlabisa waseMpumalanga eShowe amen badwana bahle basezwini nami ngithi ngizozibongela kule nkosi okukhulunywa ngayo namhlanje ngake ngagula kakhulu ngo2000 ngagula ngalala phansi unyaka wonke uthe uma unyaka kuqala wesibili ngahamba emhlabeni ngayi ngafika phezulu kwentaba umhlangano mangifika phezulu kwentaba umhlangano ngafica indlu yesizulu ifuleli seyiphelile intsha kwathiwa nansi indlu yakho seyiphelile ngase ngiyangena phakathi uma ngingena phakathi ngafica ngekho umuntu ngathi awu angikwazi ukuhlala ngedwa endlini ngase ngiyaphuma abantwana basezwini ngathi mangiphuma lapho yaphuma inkosi ilanga phansi kwamatshe langa sesiphekephekeni kwabakwazi enhlangaze yangihlwitha yandiza nami phezulu yayehla lapho sekugandewe khona ngosemende yafika ethempeleni edala lelo kubekwa kulimbali sedlula lapho yasafika emaseleni ngafica indawo enhle engamathempeli amathathu kule ndawo kwangekho umuntu kwakuyithafa nje badala basezulwini ngedlula ngaye ngafika eKenani ngaleso sikhathi iKenani ngakasondwa khona yayingabikho iKenani kodwa ngahamba ngaye ngafika khona uma ngifika lapha eKenani ngafica kukhona amazwe amathathu ekuqaleni kwakunokhiye ukhiye nje lo onjengokuvula eminyango noma ukuvula iwardrobe kwathiwa nanku ukhiye uthathe uselapha na estepseni sokugcina ngawuthatha amaNazaretha lokhiye ngawuthatha njengento esindayo kodwa ukhiye into elula ngoba nganguthatha ngezandla zombili ngangeke nguthathe amaqede mani ngugone ngingawusi lapho kuthiwa anguse khona ebese esenganginaki umlindi wesango lapha ongena ngakhona inkosi yamaNazaretha ma ingene ethempeleni eKenani
kwakukhona amasango lapho bantwana bahle basezulwini kodwa umuzi wawungekho. Angitshele maqede mani lo muntu abheke eceleni angangibheki. Ngugonela okukhiye ngime nawo. Abuya bese ngibona ukuthi akasangingakile ngubeke phansi. Athi uthathe. Ngibuye nguthathe ngugone. Ngawusi lapha kuleli yazwe lokugcina othe anguse kulona. Bantwana bahle basezulwini kwaze kwaba zikhathe ezintathu. Izwi lokugcina lathi cha, uma ungawufuni lokhiye ubeke. Bazofika abawuthandayo bafike bewuthathe. Ngase ngiyawubeka bantwana bahle basezulwini. Ngawubeka sengikhululekile ngoba ngase ngivumelekile ukuthi ngawubeka ngawuthandi bazofika abawuthandayo. Ngawubeka lokhiye ngawushiya khona lapho emzini waseKhenani kodwa ngaleso sikhathi wawungakabikho ngo-2000. Bathandeka abahle enkosini nama ngithi ngisibongele kuNkulunkulu ngibonge enkosini enkulu yasezulwini ilanga lamalanga ngoba kusho ukuthi uShembe wayengekho emhlabeni ngabe kudala ngahamba kodwa ngoba khona uShembe emhlabeni osekhona namhlanje bangcwele. Ngiyakubonga lokho uNkulunkulu noma senginezinye ivavube eziningi kodwa leso nje isona sokuqala ngoba ngase ngihambile impela kodwa uShembe wangibuyisa. Ngiyabonga ke uNkulunkulu, ngiyabonga abantwana bahle basezulwini, ngibonga kakhulu angazi kangakanani inkosi yobusisa bezwi. Abangazazi lezi zindaba